koristan je u poznavanju novih kultura i druženja. Mi smo posjetili osnovnu školu koja je upravo učestvovala u jednom ovakvom projektu. Pogledajte šta smo snimile. Grad dobrih domaćina je projekat u kome su učenici beogradskih osnovnih škola imali priliku da se susretnu sa njihovim vršnjacima iz Sandžaka. Oni su i učestvovali u raznim aktivnostima, među kojima je bila pozorišna predstava, sportsko-rekreativne aktivnosti u Sjenici i planinarenja na Mokroj gori. Takođe su obišli neka kulturno-istorijska nasleđa u Novom Pazaru, među kojima su manastir Sopoćani, manastir Đurđevi stupovi, Novopazarska čaršija i Altun Alem džamija. Uživali su u prirodi i upoznali svoje vršnjake iz drugih delova Srbije, koji su im približili svoju kulturu. Ja sam rekla kao, je došli Novi Pazar, kao ha, 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 i ovako, da, ha, ha, ha. Imali ste tamo mnogo aktivnosti, koja vam se njih najviše dopala? Oni radili nalazi se u prirodi i bili smo kao neki dodatni aktivnosti, bila kao postavljanje šatora i vezivanje čvora. I baš mi je lepo bilo, uživali smo u prirodi, bio je sunčan dan, onako prijatno je bilo i svi smo baš uživali. A su domaćini bili dobri, su dobro gosti? Da, super. I ste ostali s nekim kontaktom? Ostali smo se skoro sve. Pa zašto se ne bi vi tinejdžeri prijavili da uživate u lepotama Srbije i upoznate ovako super drugare? Ova poseta Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu trajala od 3. do 6. oktobra pod pokroviteljstvom Kancelarije za mlade Gradske opštine Vračar i opštine Novi Pazar. 13 učenika osnovne škole Vladislav Ribnikar ugostili su njihovi vršnjaci iz osnovne škole Desanka Maksimović, čiju će posetu uzvratiti na proleće. Direktorka osnovne škole Vladislav Ribnikar, Snežana Knežević, bila je jedna od ljudi koji su podržali ovaj projekat. Zato smo i sa njom obavili razgovor u direktorskoj kancelariji. Interesovanje je bilo veliko, samo iz ove škole prijavilo se čak 40 učenika. Kako su vas dočekali u tim gradovima Novi Pazar? Naravno da je moj pogled na ceo projekat možda drugačiji od dečega. Ono na osnovu čega ću vam ja svoj stav izneti je ono što sam ja videla gledajući naše učenike i učenike Vračarske škole. Imam utisak da su uživali, da je zaista sve prošlo sjajno i pokazalo se neprikosnovenom istinom da deca ne znaju za granice, deca ne znaju za podele, za predrasude i oni su zaista tamo bili svi kao jedno i to je ono što je najlepše u celom projektu. Naravno i sredina u kojoj smo došli je i inače poznata po neverovatnoj gostoljubivosti i to su demonstrirali na pravi način. Na manifestaciji Radost Evrope Beograđani svake godine ugoste svoje vršnjake iz drugih evropskih država. Ovoga puta njih su ugostili njihovi vršnjaci iz drugih delova Srbije, tako da ako ovaj projekat zaživi, bez problema bi mogao biti nazvan Radost Srbije. I love Studio B.